स्थिरो भव विडवंग आसो आगर्वं तत्रो भवस्तु मंगे पुरिगमानं कृष्णो देवी कृष्णोंगे पृथिवं पृथ्वीस्वाव कलिरविवेश वैश्वानर सहसा कृष्णोंगे सन्नो देवी सरिस्पातु नक्तम ओम नमः कुंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादस्य शिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकुलाय नमः शुभं भवतु कल्याणं आरोग्यं सुख सम्पद मम शत्रु विनाशाय दीपज्योति नमस्ते पितृ कर्मका साथी दीपनारायण नमः एउटा फुल चालको पात छ भने अनि एउटा पैसो र एउटा कोला सबैतिर छ फेरि कोला सोला पात त्यो फलसिङमा फल चाहियो एउटा ल एउटा फुल पनि लिनु ओम श्री मनमा गणाधिपतये नमः इष्ट देवता भ्यो नमः थाङ देवता भ्यो नमः कुल देवता भ्यो नमः पृथ्वी देवता भ्यो नमः उमा महेश्वर भ्याम नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो एउटा जनाइ पनि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः निर्विघ्नमस्तु सुमकर्षे गदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बो द्रुतविकटो विघ्नाशो गणाधिपं विनायकं गुरुभानु वर्णविष्णु महेश्वरं सरस्वतीं प्रणमामि सर्वकामप्रसिद्धाय विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगदिताय नागानगायज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते गोगणाधिपतये नमः पितृपत्नी सुधादेव्यै नमः एउटा गौदान गरौँ यो रातो कहाँबाट आइपुग्छ रातो यहाँ कल दिँदैछ नि दाजु आएर होइन माथि बाटोतिर गफ गरेर बस्छ होला त्यहाँ दालको दोकानतिर कता माथि किन